Yesu na oye eja ne nchen a wo di gidie na ekọ yes what you say obi timi wi akoso Yesu atade m na ho atọ na ho atọ no but enne yi ko sofo nchen a e ko twa 3000 2000 5000 1000 500 eti nipa no odi gidie biem odi sika na ekọ nti odi nimdia na nimdia na odi ko nsem nim na omu de nsem no tu anamon what you say so say Solomon ni papa de bibie egu o ma no because o cement odi be si dan no o bibia ba no o laki nyansa wow what you say so futimi ka kire say ade we da benda na obenya sika onim nyansa because only twen name still remain obofo ba akopɛ enne so yɛ dafo for Awurade de amaya katere mada abodwema emoja edi afrisane na sɛ Awurade ayɛ bi ɛwɔ ya brabom na me hye obi a ama obi for GHTV aba bedru pempenso a aba bedru na me sa kai mo sɛ mo mbeso yasene na mo na program no enye krabehwe because bibia ye bia yesikasem ti mumbra na mummesom na ade ne nye na mpanimfo akuku dama omo ba platform no so omo fa nimde ne mra na meboa wo ne mboa me na the topic of today no de ye yenkoye program ni wie ni ebehu the differences between nimde and nyansa nimde ene nyansa obi wo ha afa nimde se nyansa na obi so afa nyansa se nimde but ye be wie no Evangelist Isaac Asare ene ebe din komon be wie no wo na wo behwam ne ebe hunu se wo de nimde ene eye ade anase nyansa ne mu de nso na ebeboa me say memre no ma me welcome me guest Evangelist kwa baba obi for GHT eja na pome radio adom me ho ane me ne age ene kwase me papa bi so chia ba eje ne super chia dofo ansa na aja ya start yeah, me papa Reverend Elvis Kofi Osu yes our House of Faith Atuntu Central papa baby bia obi am de Mr. Onyankopon nhira edema yes so na mechia me papa Reverend Apostle Nyanka Eja mechia me ho kani Mrs. Gertrude Asare ene mabusua nyina bro Daniel me nya panyina me di Daniel na me nhira na adwempa owo edema abusua ene obi biara o hwe obi for GATV na o subscribe nya me nhira ade bia wo hwere na Awurade ebe hye wa nam ade bia wo hwere na Awurade be hye wa nam mu ene nimdie ne nyansa nimdie nyansa ene ubibie mama asa na youth no bebire ni ehunu what to do with it nti o kan say nimdie nyansa panyini ya besro sro Nyankopon se o ma na basa nya kese wo yenso na ohomingu yemu se na be ya ne ma be faso nya mfaso de because en program ya Awurade na moso e de ba no ade a emudo yie papa nimdie eni nyansa eno kro ene nipa bebre efa nimdie se nyansa obi nso fa nyansa se nimdie na akonya ba de yesro sro Nyankopon se o ma ya kwan o ma ya nyansa na onkasa mfa ye muma ne ma enye nhira amen yes meka ne say me am say me evangelism ti bibia me fa free chiro nim yes na me started free ewiase ahyase se de Onyankopon nyono no e de ma nipa amen nyansa Nyankopon yes wow nyansa Nyankopon yes ewo madesua mu ne mpa ebo mu no Awurade ama hu se ono ankasa nyansa eti o ma meti asese nyansa ade nipa mfa na ne hu invisible yes nyansa invisible yes okay enti o hwe chiro ni mu a anasa o hwe Onyankopon ni su ni ne ban mu a ebra Nyankopon eti ni nyansa agwamu na opese oba nipa te bia mu no oba in the form of knowledge and enti na obitimi ko school was me kwa knowledge okay se nyame ni mu na bibia free yes but oye nyame a invisible o cheni mu e ma fa baabi no oye nsuo e fa baabi no oye awia e fa baabi no oye dua e fa baabi no oye asase ni nyina ka bom no oye nyame yes na ebra oba nipa tebia mu no oba nipa tebia mu ase nimdie eti wo hwe Yesu ye na je nkwa Yesu Kristo ni dwumadi obedi ye nyina na obekyerekere yes de o kyere ye gya hokọ ye bia so nipa to aso eye yes enti nimdie ade a se ye kyerɛw na hunu a abre bia otokoso ye na so de agya nkyirima enti o hwa kyerɛw ma ye se bibia betwam ba Onyankopon asɛm nko de entwam but medical ahwe nyansa no wisdom aspect or there's an invisible one yes Onyankopon a obo soro ne asase no oye nyansa yes na ye hu no yes
ehunu na de yo yes enti na wo se oba wiase ene ye betena na wo be kire ye na akwan na yehunu na akwan yes enti nyame ba wiase as a knowledge yes na so dinimdie ene by the form of knowledge okay dienti anipa bibire efa nyansa se nimdie na ofa nimdie se nyansa hane ne hia me no no obeti asie ye pa o kan Bible no First Kings chapter 3 one coming down now ebra na David ye ohene wo Israel no Bible say David eto ahode nyina opese odi si onyankopon asole dan na ahode na represent knowledge enti ebra Solomon kokobo afode no na bibie gu ho de ni papa to bibie gu ho enti na Solomon olake ade baako eye fapem foundation na eye nyankopon ena na olake enti obo afode ndia nyankopon dan ne ho adi no ena nyankopon busa Solomon say de na ohia na se nyankopon hu se bibi hia no na afode bo na ye dey enti de na ohia na Solomon so ne papa amaninimde ne papa agya na henie ba na ohia nyankopon na se nyansa ye nyankopon me say nyansa ye nyankopon yes eti Solomon say mami nyansa what you say eti awurade ni gye na awurade nyankopon de ne ho ma Solomon yes ti Solomon ne timbe si dan no wow enti se wo bi eye biribi wasasi so na wa ma nyansa anya fapem na ofiti prekopa de nimdiye nko anante a me pa cho ohunu amane yes ohunu amane wow because ene ye hwe yen dada sitran mu a enipa bebre wa sitran mu a papa omudi nimdiye na ya ade hwade obonsama ye nyina ye mfa ye ni hu na oye invisible no so da ne ho adi fa nimdiye mu no tie o obonsam ono so so da ne ho adi fa nimdiye mu yes me kire wade ama wati ase ye tie o pa on say obi betima a doctor yes what you say na olaki nyankopon olaki wisdom a eye nyansa na doctor di nimdie aye research aka kire nipa se ensese nipa berema ema ne nyanko berema fa ne to e wo public but sa doctor na nkasa no obekọ ne kokuo mu na berema fa ne to doctor na onu wo nimdie se wo fa berema fa ne yonko berema to ade ade beba no sa doctor na no ye gay yes it's not just a doctor no olaki nyansa ba onimdie onim se nye but nyansa ni ho na se nyansa ye nyame nyansa ye nyankopon wow ampa e ba cho what you say oba bia ko school okura nimdie a knowledge but me say wo ye nurse ni ba otimi ko gina social media bo no ho adeja yes na o de kire oni nyansa olaki nyame yes eti nyansa ye nyankopon eti nipa bia ne fapem ejina nyame so bia no o nyansa esa wo nimdie na se wonya nyansa na nyansa no ene be wo nimdie o nimdie efiri nyansa mu yes what you say yes nimdie efiri nyansa mu nimdie efiri nyansa yes na se okay enti Yesu Kristo oba asasi su no ohwe na ne dwumadie mu nyina no oni asuafo ne nama ne wakwakọ pe baby ahye yes quiet time na quiet time ede enti na okoye oni na agya oye nyansa no ekọ akodi nkomo na nyansa kire ne kwan a onfa so enye nimdie ono enimdie oba asasi so asenimdie okay abrebia no okosi okọ nyansa wakọje ahoden yes so ati ase se wu enimdie enipa bia wa asasi so bia enimdie o yes enipa bia wa asasi so bia knowledge se nimdie na de nkane ane ayiwe nyina ade aba obi o wa asasi so bia knowledge yes akonwa etiso nyina enimdie ene ede ye but nyansa no obeti ase knowledge no so wura nimdie ma your understanding yes your discerning your senses ebeduru ho and this is not a wrong place to say waba o enema wo bebesua no obi for GSTV ha no you'll be surprised don't flip the dial just stay tuned na koso say an evangelist be din komo evangelist me ma akwan kwacho what you say eti nimdie efiri nyansa mu but ene ye na bra boyi mu no ye yi nyansa firi ho ane edi nimdie bra eno so de no kre what you say yes ye yi nyansa afiri ho ane edi nimdie bra wow eti wonhwe otu woni koye chi na ntesimi wona ya nananom no na enipa dodo na nhye da nko school saa o yes ba no mu kura nyansa eye awurade ni su yes ana no mo de siesie nkuro no
first na ye na na mo ho no contractor dodo se na na wo ho but no omu sidan omu titiri kura omu yeye bibia de to yes ma me ka se mi nkyerɛ o ena mi sua de na Nyankopɔn de ade we kyɛ me unim de etia Nyankopɔn de wura e baaye tabi wura e ya ade bi ti se ensuo atɔ no onyame nyansa mu no onyame ni suban mu no nsuo nyina atɔ no na ebia ahase nsuo de da hase na ka wura ne da ho kakraka eti nsuo nyina atɔ no se de ebe ya ensuo nyiri enko obi fie nti na nsuo nyina atwea kogu wura nim wow ti de bia na ho ya atache yes what you say ensuo ni nyina atwe kogu wura nim ba na ye se ye nimdiye ye buru nyame so enti ya ton sa na ya wura na ma obi akofa na ti abefele amod ya filling station enti nsuo to a onya baabi ensuo ni nya baabi nko na wura nipa fie na ekum nipa na se japade ye wow what you say wow enu na ekoso akra wow ekoso akra ene Oman panyini nadmofo ehunu ne omoye no sika ye no because of Nyankopon a ye feel say ye tinya dwena tra no yes what you say onyame ye nyansa yes so what you say eti woni suban mu no wo de wura ato na tse wa kire say ha na nsuo ni wie a onkoda ensane na nyina ntwenkoguo yes ye mpe no eti wo hwa baby awura da bia no ensuo to da bia ho epe ba kura atache ho yes nyame no suban mu ana oye saade no eti se ye man panyini Ghana man panyini se wo tie evangelist Isaac on kasa nkyira contractors one o mo tonton sase na ehemfo ne se wura no hello man ton na urade ada na bia kire me se wura ana ye tonton di no na man nsuo ne ye den emena kraman no they say amenia eba empanifo di because wura no waton nsuo nto onya ba bi nko wow ene che se ye yusu nimdiye ba yini nyansa ye yusu nimdiye nanso ye nim nyansa because ekwan a ensuo ne befa ho ne ya blocking no nti ye yusu nimdiye no nyansa na e awurade no yen no ya lacking no hey evangelist ene message way wo mix way a wa mix so what you say opanyini eti se drum mre bia na onyame akasa kire ne nkoa na oda nyoma di kire ne nkoa e wo se oman no so nsem nim na omu de nsem no tu anamon what you say so say Solomon ne papa de bibia egu ama no because o cement o de besi dan no o bibia ba na o laki nyansa wow what you say nyansa hunti na Solomon ko boss afode no yes o sacrifice because of nyansa wisdom opese wonya nimdi a efre urade wo ka no ho nyansa ya urade suban yes ana nimdi no enipa bia wo nimdi obia wo nimdi no popra wo nimdi obia wo nimdi fopem enyina Nyankopon enyina nyansa so a oboa me say senka obi a oya adwuma kese a wo sika nipa nyina respect no mu bu no se sika ne de wanya o de ma me ka se mi nkyerɛ obi America ni bi a doctor yes Ghana ni bi akọ JSS pe what you say eno akọtena computer chi say o scammer yes doctor de senka onim de bebre then na Ghana ni a otia say o scammer etimi ni fake documents eko biti broni a ono no ye say omo na ye bibia ma ye then na akora timi ni sade no ko biti no omo di nimde na ayo omo man no enti omo no nimde hia enti na asantefo se samagani amaga hia ni hu amaga ho eba to what you say eti nimde hia e dia ba ko ba buru ba ko so yes abibifo so de nimde edidi nkwasa what you say ye ya de papa yense no broni na adwene nyina adwene ko odwene a sa de beyeye baby ni de yense no ono kwan a ye be fa so asaya de no e kwan ye be fa so atwe aba fam e kwan ye be fa so ye wo saa ade no su no wo bibifo mu yense no yenkwan yangindi yenkwan yense no na yenkwan nye de omo ya mama gurura mood no so what you say enti abraba na youth ne ball Ghana ha no omo di nimde na ebe obra no mo gya nyansa ye nyame su no wo yes what you say omo gya nyame su no wo enti ene Ghana ha enipa bebre ye nyoma bi a esa de oman ne ko na chi yes hunu nimdia ne fam pem enfri nyansa so no nimdi hunu kwabrane ye doctor a onim se sabi uchi obi bono to ja wrong na doctor krona no dwuma wodi onim se wonum cigarette jotwa ebe se wakoma wo bekọ no eno no wonum se nipa ne dinimde na maw bet onim nyansa no eno ne ye kire no bebre afa nimde as nyansa
and one biso ab miscon aye me hu what to say yadane ni say enti ne no reverend kire am hu the difference between nimdie and nyansa because you nurse ni no abetena TV so afa TikTok na me fa TikTok ra Facebook live na kwa brane naked na wo ye evangelist sofu mu a na aba betena social media na wo de pen drives ne niema beguo na wo ye niema hunu wrong education enti the difference between nimdie and nyansa no ye busa se wo a wo hwe me no wo yusu nimdie no anase nyansa obi di nyansa ebu obi kwasea but enye nimdie odi nimdie ebu obi kwasea enye nyansa no eye rade de obi anu odi nyansa bebu obi kwasea edi ba odi nimdie ene bebu obi kwasea edi nyansa no okire ne ho ase what you say nya ansa okire ne ho ase nti obi o nyansa bia o mu obi kwasea oye badwemba ojire ne yonko ho opanyini miti opa asa me pese ni party ase nyansa ye nyame ni su yes eti nyankopon bo wiase no na oye badwemba nti no o hihye wiase o hihye wodi nsuo to ha wodi dua to ha wodi we to ha obi oye badwemba bia oye na dia ne kwanso owie kura no no aka ne kwanso owie kura o sa ka o se nyansa mfiti ase eni nyamesuro na tese nyamesuro wo mu a wo nyansa enti wo nyamesuro ni mu a sabi wa hu ba bi awo o ready obi a yes se usua obi a obese no enti nyankopon ni su no na wasa kuchire de gu eye tro konkono yes na ode ma ye se ye yemfa tro konkono so na ye nse no yes pacho what you say enti ni su eye nyansa tro konkono ye nyansa enti na o se nyansa mfiti ase ne de nyamesuro so otwere kokun pacho what you say yes enti ye wura ase no nyansa eye nyankopon ni su yes enti obi bia no obeje nyamesu ho na wadi dwuma bia no odi nimdie na eye yes on say Yesu Kristo ba asase su no enye onu kwa na ye nsankyerani o na there was a man called Bar Jesus yes na obi wo ho what you say even after Jesus no Yesu be to for pem no to ma Paul mo nyina na nti su bi Paul mo ko enam so ge nyame adwuma no oba bia na honhombo na ati ni mu a oye no so ye difo ni bi Paul tia no also mo nyina no mo kura nimdie o yes what you say omo kura tumi ya free wiase mu yes enti omo fa pem ni nyina urade so enti na omo nya original omo nya enu na asam na wo ka na akosi enenu adifo ni binum su na omo ban na omo di nyankopon ho fawu no nyamesi on flash won kan ahwe wo se ne amusi a wo se wo na wo te ho no on kan kire me se me nkwaji sika wa evangelist ho na me kọ na me se evangelist se me meje na me defame na fe bi defamatory of character hwe ye wo niema ye o eniema wo ho a e wo se nipa ye very careful edin nyame a edidi agro just because of money what the nimdie no ebebu kwasea no agye sika ni nyina atwitwiri di no de akogu baabi ene evangelist e kira wo se wo ye sofo a yusu nyansa enyusu nimdie enkosese concussion konkomo obi basa num na kwabrane ahwie enkyene e de agu obi ba ni so na nani asai evangelist kwasa nani on say ebi ana no nti o gya nyansa wo wachi a yes sa na beto wasa nani what you say onim miti opa nimdie eye yes ba nimdie na fapem amfiri nyansa no yes oble yes eneni an robbers so mo bobra ko twitwito kokukum ko fo manyaska so manyaska yes we smart yes evangelist no ko chika we smart nimdie no yes oni nyansa because obi o nyansa bia ye badwemba say ade na mi ko nipa na mi kunu no fa so na me ne mma be ye dey na busua be ye dey enchiri ma be ye dey yes eti wo bo wura Ghana man yi mu a
Flagstaff House wa enipa bebre wo ho a emu bi omogugo nyere emu bi wo ho no omo nso ade nimdie omo wura free nyansa na ade omu kotena ho no nyansa na si hine o nyansa na si hine nyansa na si hine what you say nyansa si hine wi a na nipa ne hunu ne ho say no me ya power baby amaduru there I have become power say wo say me yusu me so madwene ho na bonsam wura mu ho no wura mu e ho no obe manipulate too ono obe say nyoma obe say de wagu ho anim ase akoya ti say oba bia sisiro wanya kunu awale nyame aye na dom na osoro nyame asi ne hema what you say o si ne hema wie no odu ahini eni mu na eya awale ahema mu no wasi me esi de be ma no o mafie ntem ti me so mepe be ma oni medi nkomo on say na wo nyansa na to because nyansa chense bro ho ase e ma wukunu nyansa se abotere nyansa se fabone che nyansa se nya otwen nyansa kasa no the language of wisdom no ebi no what you say and the currency of the wisdom is forgiveness etubo say na nipa no ni wura fi sa nyoma ni nyina na afi akwakofa nimdie oye mi amaye obi okọ amekọ udi amedi ofa amefa ene omode bobra no ene oba hye dem no okutayi na supi timisa what you say eti na amanyame ani mo nyama fira wale anim eti na wale bebra egu no omo yi nyame su aye nyansa na yedai afrim because my car say me say the currency of wisdom is forgiveness the currency of wisdom is forgiveness powerful sika I want nyansa kuro mu no aye fache because say utimi de ade cha na ade nyina de akire nyame pese wode bibi cha ni panti no ene oba ni party biem next say obi a wonni fache honhom no no you obetimi akonanim but oni awie pa metimi abokro no menya sika mekomanim meji dini ye be pejame enso be bedrum le bube hu ani abotu akum what you say obi betimi aduma ye obi for GTV obi start okum nipa no moja okura e bia channel obi the channel na kosa ye bumi sa later bo se na nim gwase aba what you say pray happen eti de bia me ka se nyansa ye nyame su eti nipa bia esese wo hwehwe nyansa esese wo hunu nyansa akwan Bible say okwadefo contact ya chen na hunu na akwan na wonya ide be nyansa na tese nyansa eye awrade eti obi a onim nyansa bia no owo fache owo twen owo abodwekere what you say odo eti nyansa obi okura nyansa bia ye nyame su bia no me se wo ye de be badwen ba so sofu timi ka kire se ade we da benda na obenya sika onim nyansa because oni twen ho so nya papa bi ka se mi no evangelist up to now edi mi trim dem wase fried rice ni fufu ni twehwe de ope fried rice ni fufu ni twehwe de ope ebe no bu mi fufuo it take time and sana wa prepare be fara see bet the fufuo 1 year the fried rice 1 year ni ehwe mo ye no motebiem evangelist ene once my bomb sem sa ene awrade ene mo nyam no ene program na no aye den na me ka cho say program no enkofo o ma so ya sene eye worldwide evangelical seminar eye ba bi da etete asofo nti wo so ye sofo na wani jisofu dwuma no a me kanfo so be call worldwide evangelical seminar ahonko ane bia etete asofo a wonte wo ho asembone na me ka we na menwie obi ka se BJ fashion ko BJ hono atade no ye bo atade a won say atade ni African wear deco susu a decoration she be bon correct one ko Monaco ano so BJ enso wo ho na ope ba bia hwesini amoni age wasere ama ho atowa na me kanfo Poké TV ko YouTube search Poké TV movies na gu ho just watch to your satisfaction obi for GTV dey won niam pa na de ma just when it ho so na video when it wedding documentary anything visual bia person ye no so obi for GTV ye wo crew a betima betwa ye no fefe e de ama ade abeto slot no so ama evangelist ene wakasa mekra ebeni age nyansa ene nimde se ohwe ene
said the wiase called the direction of wiase a yes wiase nyina edwane gya nyansa ye nyamisu wo ho ye dwane gya nyansa ye nyamisu wo ho yes na ye called the direction of knowledge yes nimdie yes nti nimdie no so no le mo na wonam ti nimdie mu na wotra so what you say yes mame twi ya adwene mra ye ne yankasa ye loka mu ane nhwa de ye nananam buba bi se ofin ne hunsuo no ene ye de no ane nam ofin ne hunsuo ne ye de no ene ye de no ane nam yes ene wo wura ye nsole ne bi mu a osofo eda range over yes esoso na asore ba bi ekom de no yes osofo asisi afie yes eso na asole bi enya ba bi nda na nsen mi ko ba bi se mi ko peda de ama obi ada mission house yempeso bia be dede amana eso asore ba bi ti ba bi a wo pe ba bi ada what you say woni ma no krontia omo ese no omo ni wiase afra nsole ni bebre ni wiase afra enti omo ni nyansa ye nyamisu biem enti badwemba I was saying, "Kodwini ni nuya hono." Onwini no biem. Yesu ka asem o se wanya ma onuya no. Wanya ma me da deja no. Wan se me ntoma. O se me yare da yare sabia. Wan be hwe me. Esikom de me no wan ma me. Eti hwan nyame be firi soro de aduane abere obi. O be hwehwe Yesu. E wo hen. Obe firi soro ade ntoma be fra obi. Da bi da. On firi soro me obi ba bi nna. Eye yenia nkasa enti na o ma Yesu ba ye. Yes. Ebe direct uni nyankopo he oba ye no enipa dom di na chi no odane pa no dodo ema nipa nyina di ye because odadi bi wo mo ema nipa ti asese o dodo fo nyina agya yes it is obe ambassador of Christ o so ye dodo fo nyina agya edidi nya obi yes omo didi o esra no so ema aduane ni bi kae yes o ye badwemba e pa so what you say yes eti ene enipa badwa ene nipa di nimdie na ye ade yes what you say cost of war say wa ma metua 5 million na wontimi nti obi ho kyere ne na wo ba no e ho mom na ene ya difuo ni binom obi yare na wo ba no ho no odupi no de ya ne say odupi ni kura wontimi nsansa ne ade you be also mo bad down in shame oni bibi ni ti opa oni take it ane de ko Yesu nchen david gidie ni take it ya de ko Yesu nchen he papa bi tiem na nani afira what you say na Yesu ba yes o say David bay humi mobo yes oni ma de ko to ka David ba e wo to onim no onim o say Yesu was a descendant of David what you say yes enti ye bo David ba se a wo papa obi hia wo na o say eja kwaku benefo enana e chese wonim wo yes wona na di no abo papa kra di o obotwumasi ame obotwumasi na ejanu yes ye na nanam din enti wo say David ba humi mobo yes na chese wonim Jesus from afar yes onim ni fra chichiri ye nya nwo Yesu kra no onim no yes what you say oba bi su ko ya na emoja atu no yes what is odi gidie na de ko Yesu nchen enso na wo be ko osofo nchen a e che odi sika ko etekiti ye gidie ni eti gidie na yira aya asofo no mu bi e na yi gidie na free ho no ma ye ni sika wo be wo Yesu aye di gidie na ko Yesu nchen yes eti Yesu no obi a wo ko Yesu nchen bia wo kura gidie ba na wo be wo osofo odi sika eti also odi sika ko hwe sika ko hwe nyansa bia yes what you say yes odi nyansa mama nya botam nchira ha ye ko ho ma me ha ya me say gidie ana ne de ko Yesu nchen yes but enei who call sofo ho a sofo so ye ambassador of Jesus Christ yes what you say on a rep Jesus was as so say eti who call Yesu na wo ye eja ne nchen a wo di gidie na ekọ yes what you say obi timi wi akoso Yesu atade m na ho atoro na ho atoro but enei who call sofo nchen a who call 3000 2000 5000 1000 500 eti nipa no odi gidie biem odi sika na ekọ nti odi nimdia na ekọ nimdia na odi ekọ kope hunamu ade what you say eti hunamu ade no ye be frafra nyoma ma no so fa ngoje obi kunu wow what you say eti na so futimi ya kwankyira ma obi tibi je obi kunu ma no yes hunamu ade me say nyansa eye nyankopon ni su ene ne ban yes eti obi okura nyansa bia ye badwemba yes eti se wunya nyansa na obefa Kristo oba asase so nimdia kwan so no wo sa de be ka ho a yes afi na wa ye extra ordinary glory OB4GA TV a place a was a wo hwe enkohwe ya anomfo na nsemhunu we ya yesei we ya kọwe we nso no we ya emwaw pade a wo besua nimdie nyansa
nyame adwene ewo bia meka cho se hwe Pocket TV ho no so movies ne de me hwe ba ko bi ho o se friend maami esi o so sa movie me hwe me ne je wo Pocket opa me advice se obia nko pe movie ne bi hwe efe pa e wo Pocket TV. God bless you menia ene wo boost me moral no ama ye hu se wiase na e wo no wo se yenyanyansa na nimdie ye but wunyanyansa na menia yanko so se empemfo se panyini na obi nya bi da yes ba abofra de obi aye bi pen yes se panyini obi nyini a odunu pempenso bi a na se awurade hu ni mobo na o man ho kwan a awurade su betena ni mu a afedi oye ne nkura brami na bo se na wonu no ho yes nti ohu akra na ode ni na brabo yes akra ne fo ko hunu se ono ankasa efa na kwan a eye nimde ni nante asase isu no amoa no sisi wakonya esu bi a enye ono ane de ya adom ti o adopt sa esu no ena esu na betra ne mu ena ho se esu no na ye enti bo se na ono so de kire nkura enti se wo kire akura na se wa hu a bo se na ye wo ya na hu akura na wie ye yes obi okura nim nyansa bia no se obi epre a ohu na wie ye obi kura se hu ne ye beto no yes what you say enti wo de enhwa de o ene wiase asofo na nkom ye nyankopon ambassadors amba repu nyame o ma hye nipa nkuran o ma chichi nipa wure o ma selfless people o ma nipa anya o mo so mfaso no ene o mo susu etwa nipa o mo kura de o mo bu no o ma apeke ewiase su a eye nimdie what you say ewiase su a eye nimdie no o ma fa o sa ukwa yare sabia ukọ na se wukura na se yanyi folder yanye we aha beda ho awu yes sa na isi asofo nso ye ukọ no entwa card ukọ na hu ni sika sofo no onhwew yes what you say se obehwe okra in a way bi se the camera ba beto so obebo mpai keke akade obeye ama wo back door onye odo se pedom pacho what you say enti ewiase direction na ekono nimdie no aye di akire bebre no na ye gya nyansa wo ho no haye ti nimdie eyi ade ye kire what you say nimdie oda ne ho adi nimdie enti bo se obi tena se na nyansa mu no na waya na aba na waye TV what you say nimdie no nya okofafiri nyansa mu nyansa na wo nimdie what you say enti nyame su a ewo nipa mu no obo se aya na otimi ada ho di na abaye nimdie pacho what you say but nipa bi ayesa ne wia no mafa nimdie no nko a no ma yinyansa na ye dey ato ho what you say asem na reverend aka no asem na reverend aka no ena difo ni binom na onu nyame nyansa na ode amam ne se munye nyame adwuma no se meka adifo asema no ma ye hyper e kire se obi di u papa ho agura wani bre yesu ni nya wa wo hwem no nko a odi ewo sofu bia ye mistake obi ko kan na obi afafo no afrew ye papa na sam de ye nka o woni ho papa yesu no oye ye nyina ye papa ye ntimi ni ye papa ho agro sofu timi dubi obi na owia na atwa gyatum se onye na nkasika ne nyira azan enkwasiebuo ene niema basa nko na modi mumu nimdie eye na ma forget nyansa na ye awurade de no ene evangelist ene wa bebie ki na to ano asofo se mu bemi ayusu nyansa na eye nyamesuro no na ye janim die no concussion da bia na asofo bebre adan herbalist ni akeka niema bom concussion di we ni akeka bom kwabrane anom niema gu ni yam saa okata na ni ohunu se anointing we eye bodges oye olive oye adan enti anointing oye nko na miracle and evangelist am ye hunu se bebre ni yusu nimdie eno merefi nyansa so ye nyamesu yes nyansa so ye nyamesu hwe evangelist yemfamra ye youth no amen yemfamra ye youth no what you say Ethiopia hwe se ene youth ni nyina epre ehwehwe sika yes what you say ene nipa mpa adwumasua debe adwumasua free nyansem because oko adwuma o master be kireo adwuma no with years yes enti nyankopon se wo de mre ne nna na ade obo oye na ade nyina afa wiase ahyase ho no owoda ode ye biribi owoda ode ye biribi unim onyankopon bo edua yes ano asase eye dua ho odene enti se asase ni ho adua ni ho yes obo ensuo no or the fish ahode ni ko hye ensuo mu yes se fish ni ho a ensuo ni ho a fish ni ho
odi nipa ho odi ne so ko hye onu Nyankopon ni nyansa mu eti se Nyankopon ni wo nipa ni wo yes ene nipa so pu nyame ana ye fom nimdi a ewo wiase mu eti amma ene esum akata wiase yes eti emrante na aba no omo gi sikaduro sikaduro wie ye nyefe omo kum nipa omo save oman na japade yes what you say ebi na ahyase na meka se wura no obi okra onya baifo onyi sikaduro ba oya abro so firi nimdie mu yes what you say wo akoton wura eye reserve place Nyankopon de to o ma say nsuo no go emeguo se na be nsuo nyiri mfa ne ma ba wo akoton ama obi afele ena ho no nsuo to afensuo nya ba bi emfa e che ko wura obi dem yes e wura obi dem so ekum nipa e se ejapade e de aho kire ba what you say enti omusu no omuban ni bebre e de o ma e ma ho kire de aba o man no what you say e say you know enyapade a e sei e won kra bonte so bebre kwa we are the cause of it sika ye send every year e wo flood ho no enke ye de chichire o man Ghana nka Ghana e bet se heaven so every year bia no ebe te say America ye na simile ye be simile okay the simile no o de ye comparison ye kire se Nyankopon ahini na efe okay enti ye de toto ho keke ye na simile ama hu se nyame ahini na efe enti wo a wo hweme prese wo benya nyame ahini ni bi empre wiase ahun afefe de no oko Ashtown ena nanom no mo chechire Ashtown ye fe no Asante New Town what you say omo mo chechire kuro no me say omo chechire ko timo say no mo wo nyansa ani hunu who's the street dem sa what you say omo chechire to praying ground na to ho alo oyin ne ton sa se ani mdie nti na o chese kuro no park o ton ni na park kura o ton if I what you say di obedi nku an odwene ma me twe wadwene nko akire ye hwa ade bi sesi a me kire wade o me de nyansa ne ade me de ye mfato wo nyoma bi ho first no ohun na ye di agro ankora di awie no efiem mo se mo di agro memela o kwa alata gwaru o ni ma de kro o ma de kro te na na ye ma me mo ja me di sa agro no se o pese ani a wodi ye no na digest by na kro ndi di ya ne aka na hyedem eti de bia na yare ye sese ye glory and asofofo no me the blames ni mamwo tom ebe me ba tom me ni ndia me ba ho me ko breman a efia me firi mu me shota kra no me hunu se ye na nanom ya aduane a we de ne de ba we de ne de ba na mrante ne ofie nyina ba tena na oba mu no asofo no a omu eni omo nyame su nyansa no omo chi no omo say beye yes beye ba cho woni beye da bi beye ohun ye wo beye a otu what you say ari ye wo beye su ba say ade ye wo beye su ye wo beye a otu anajo ani ye wo beye su a ono o koso a ono wontu onwi nipa nam so na o say ade honhom ko ana ahye no ma eti wo kan First Peter chapter 3 verse 12 now verse 13 now was say say wudi papa achi a mame kan Bible no kan maye Bible na sofofo no maya amene na obi ntimi na obi nidi mbom enne kwabrane sia ne yonko kwabrane a osuro no enne nipa suro nipa enne odo ni ho enne nipa kura ntimi ni nipa nto nsa nidi wo sori amose enya adoye mmere mo de mam de a enkuyen tio First Peter chapter 3 verse 30 was say na say mudi papa achiri a hwan na obeha mo udi papa achiri a hwan na beha hwan na obeha what you say ye ja papa nyansa papa firi nyansam the product of wisdom ebini papa ye nti me be ye papa na de bone hia me a enye adwuma obekoso onim ene omo de ayi bi aba say oh yes, oh yeah, papa, you will be used. The quotation of the statement from devil camp. Some free bon some camp. All by many pa jinim die mo atum. Asini Nyankopon asem. Se bonsam wi ase. What you say? Wa fam kwa wi nyame de man no. What you say? Ekura no say on operate ntina nimdie na doso no. And nimdie doso. Enipa beti and enipa tim sisa na nim koye oba ya bo obi bema no wasesa no akoye oba yes o che Nyankopon say sabi onim nyansa onim de yes ba cho what ya say eti nyansa eni nimde ensunsunye wom se wo si onim de
usi wo pagya wonim de si nyansa so a papa me say obekọ wonim yes what you say yes because nyansa ye fapema se usi nim de si so a abre bia no metimi aka say nyansa ye stepping stone ema nim de yes ugina nyansa so uhu anim uhunu bone ba uhunu papa ba uhunu se ba bia me ko ha na meduro what you say ba se udi nim de nko a yes ewi ase preko nim de yi omutimi create ade bi ba a omufi se bebo nipa kakra bi ba na be kum nipa bebre yes what you say yes enti nim de chemicals bebre a omu ye eno so ene de covid ye ba ye eye de chemicals bi na ntimi se me nyansem no eye bribi ena explode ena ede yare na ba ene no ye de gugu nsase so ma ene huhu sonsono kura bi ene no ma bebre eyira nkontomire first nkontomire yiye ananka wa hu se piepie na hu bi o nyankopon ni sumu no ni suni ne ban mu no enwa nyina sese nipa yen first no nanka yen nwa wona mo fita na akopre nwa ya na namka so mo kopre nwa emire nyina se yen ye dua mire what you say enti de nyame aye ene de nipa aye de na hode wo nie nyame aye ene ne wo waye de na nimde wo then ahodin wom yensua nyansa ne nya nimde da bia ye de adwene ayese yenko na yewo yewo nimde ye betimi akuki ade sofu bi ka kire ne nua se ta yenkope 14 days bi fasting and prayers bi moma nsorema na yenje wo mo na mete o muka mo misui metike no obo hye program wasise say you go 14 programs na cha mo e show ye mpe 14 days bi ne mbo show na enye afem timi di na de ka me ko asori bi ko ye program e ko tana office e ka chem say ha de GBB adi o so information be ma me say there bi but yesterday me program wi na mba fi omdi nimdie no awura nyamedwuma num omdi nimdie no ena mo forget nyansa na e wose ode nyame adwuma no enti oya nyame adwuma na odwene de obepon a obenya enti sofu kwa asore na anko yi amana ose ba anko asore na asore am ko ekra ma boka akonya me fie aboka wakwa asore akoboka me ba minister Kerich wasi yansum nyankopon amoka yansum nyame moka ne sofu wose ene Sunday a ukoye Tuesday na ukoye no o petro na ehie ninti wa anya petro sikanti wa boka Ewrade o he the book of Jude da kasem bi unse 4 hono no o say Jude 1 chapter yes nti 4 hono o say enkofo bi free tete ena omo wie omo hu aba ahene enim ena omo da na onyankopon adom no se awohwie tie yes nimdie ho dada o yes because bon samba wi ase na nimdie be take control yes but ebra Yesu Kristo mu ba ye eba nyame ma Yesu enso di nimdie a sonko dan bon sam nimdie no eba ye no yes bon sam nyoma nyina akoka ye yes eti duru me bi bon sam de nyoma bebere sie ye yes opa ma men kai wade bi ni ti opa enkofo mo na ma mo de sika twa mo ho na etwa no yes akrofasa fo duru no mo di jawuro ma no mo tra pan mu na enwa abetra so dem duru bi na eni ho biem yes bon sam mo se nimra aka na tienti wo yini nyina aba so ma begu aso dem o ma begu aso dem so flat me at the bag be si ho no I what they agu na sika pia film na sorry ma yes ye jimi nti na ejino ye wodi ususu awusu na wo frɛ no wodi no obedi on say ye live life and nipa nyina pe live life on pe evidence what you say yes ana nimdia so ma evidence because me share dem na me ka say me pese me ye TV me ye implemented TV and say me implemented bibi ba o say me ho a me ye ba na nipa hu na nipa be nya gidie o nimdie masene nyansa yes what you say ko nyansa wo de mre ene nna ene ye na ade wow nyankopon fiti prekope na on jump into conclusion yes on yes sir eti le nipa odi bone kura na odi mpatade bi ato yi Yesu Kristo ni bi moja yes so udwane to a be hu mmobo ba ne nipa ade bi asi osawia yes nipa omusi obi akobo kro no na abrante na akobo no
na okwabena ne atimi ayituo abona kuno ona abo no wa bonne tuo ayituo abona kuno onse nimdie ntra so misise ono ade bro abokro no wo so adie o ewiase akyekyere mlato wo se so obi bokro no ayemfa ne nye dey emla police station wo kyerɛ sɛ wonim onse ade bi etra so bia no too much of everything is bad wa wi ade na faniko police station wa kuno wo ye wudi ni enti me pese yenko ya chini yenko wura knowledge and the senses and sa enoma no yes what you say pese yenwura ho no wura nyame die mu no be wura nyame die mu yes na ya wura bonsam die yes bonsam die no ade bia e ban tentem bia no efiri bonsam kampa ne nim die mu yes enti ye ka se eniba bebre chini ekonuro so se na be mbenye mo ho ntem yes na me tu mrantie ne fo yes se honhoma ye frɛ no motia enipa bebre nim motia meaning motia omunim ni meaning ene de pese hu meaning ejo mu dwane ko no kopɛ mo wantentem ono so ne mo nyina ye tia wapɛ efiri nim nie mu wo se emmoa tietia eye emmoa tietia enye motia ne ye emmoa tietia ono oboa wa emra ketua bi no waje de wakun anase wasɛw pa nyankopɔn so de se oboa wa ane emmoa tenten mmoa tietia what you say oye afebo oye da nyankopɔn yes oye da nyankopɔn what you say okron na ono so a opon oye nyame a ote ase enura no oye nyame ene no oye nyame one ne na ma unsuro hwe yene na ma yensuro yene na ma yensuro oh mi woni ahun ko se me tonyo enso me ne no me papa bi ko asore da e wa so de ba la so furo se me tonyo oje my character ne asore ha be ye de soprano pa me evangelist so ya me to ai be pon so ho enti say ade bi a e content o de hwade e pese me kire nipa mo muti nimdie ase ana na me be ka no platform issue say family planning ye bone yes na papa bi be chiro nsem bi eto page ni so me kan na me sere ono na on so nimdie na kasa ye na me sere family planning ye bone me say susu biem ye bone efiri nimdie mu esi nyame kwan family planning te say ya ton wura ya ton wura na ya fele na ensuo eto na ebubu wura nkofo dem say japade ekum nipa sana family planning netie family planning me say eye bone because aduro no djuma eye ne say ekum enkwamwa no enkwamwa no eno so na ye enkwa na be ma nipa betena ye funu nim no what you say eti nimdia no de de ba no nimdia ma ye hunu se nyame ni ho eti scientists ne timi ka se obi ani ho nyame bi ani ho because one timi create se de me pe na enye ho what you say bibi ani ho eti mi ana nkofo keka Avram ne we mu nsensem na ana aye mesere because omu nyom kasa from knowledge omu ni nimdia na kasa Pastor what you say so ukura nyame su a aye nyansa on kasa sa obe hunu se na me kura me fini fa na mbae wow me fini fa na mbae ehe fa na mi wu ameko de na me na enura na wu ye na ehe fa na okoye eti obi a onkura nyame su aye nyansa no na okura wiase nimdie no se nipa na bre bia osi apene Sadia we Thomas Penn ebe ye bi Thomas Penn oye be ye wo no UK kura friend Norfolk ena oye UK by birth but American ni Thomas Penn ye revolutionary on a man America for timiti o mu free UK for or throw the book of common sense wow what you say Thomas Penn throw the book of common sense elo throw book of age or throw book of age of reason na eno etia a Christopher but satam no na onyame su a eye nyansa e wo Christopher mu mo nti sa book no e pie ba eduru France kra ye che man ni tum wow what you say ye chi ni tum eto ono na nkofo bi akọ dege ne nsem a o ma ye pie a o because e wiase obi opese ode ne hu bia o yisu nimdie opese ode nimdie e de ye obi opese ode ne hu bia no o yisu nimdie yes
o isi nim de because freedom it also say democracy can be mami kabi yes can be mami kabi and no man panyin kura kasa akura timi kasa yes what you say we kasa panyansa ya de a asante for won se bia o mo kan na me de o mo say akura ne panyin nko e ma akura ndi bem yes unim de ntia ya ma hu se wudi bi ma o ga sa ne mpanfo bebra sabi o mo yem fom so asai de akon nti yem pese wo ne mpanfo be kon ti panyin ni okoko ma ya kasa a kire no ade na ade ya akura na nye but ene ontwe ma akura se nim de nti o ma yi o ma fa nim de se nyansa what you say yes and now also maybe if you practice a culture that you don't understand it kills you or it destroys you yes say nyansa no o fa nyansa say nim de a no want me anya nyansa mu ade yo a o be say o be pem what you say o fa nyansa say nim de yes it is o fa nyansa say o fa nim de say nyansa o fa knowledge as a wisdom yes it is all nante no e also all practice in the wisdom way it is all the o fa nyansa say knowledge now the knowledge akwan ne konante a ubeti yes wow dane no wow what you say wow knowledge and wisdom o battery wa battery dey share eyim meba yi bi ma me na me kire oni me nya demonstration bi ma nipa mu nyansa ne yi me air condition battery na nyansa ne nimdiye na me kire de on sa ha na positive ana ha na positive ha negative mebo a eti nyansa ne ye nyansa positive ana nimdiye negative so at ya say eti wo dane aha ene ko sha ha se ya ene ko sha root ma enye so da ana wo dane ha so de ko sha ha o preti enye this is all the right place no but we no onya na ho ode ni free we mu we no aha no onya na ho ode ni free ha positive ni mu yes because a positive ni wa we enye adwuma eti we ni ho a we ni wa we enye adwuma yes what you say but say we ni ho na say we wo ho a we betimi aye adwuma let me try to but me de battery nature we there I bet say we ni wa we nya adwuma yes but say uko in a spiritual form and I say in the physical aspect now so we say nimdie ni wa nyansa betimi aye adwuma yes enu ntina enu na make asem say China for o ma develop yes say o mo de nyansa for na bu o mu man o mo mfa nimdi for na bu o mu man omo de nyansafo China for de nimdi nyansafo na bu o mu man omo mfa nimdi for na bu o mu man biebiem adentia China ni o ti odini krom kasa na tena parliament e kasa yes what you say yes esi obi a onko school kura nyansa tini mu no odi te parliament o chira kwan a o man ni betumpon eti onu nanu masem pia na nimdi fo nso akofa na o mu de akọ manifesta bibi na de moye den aba man what you say where man say platform no so ye kasa nyina ensembo no all the crew ni nyina e bo mo ensembo no ke it's high time ye mpanifo na amwo soro ho no mo be ma anyansafo aba soro na magya grammar na ye ka no ho no because obi wo o nyansa but obi wo o nimdie no be onim nyansa ye hia nyansafo enye nimdifo ne hia no man wem ye akuadonko wonko school da ba o ka so ba be di president ye bisa ne said dien na obetima ye wo so man wei ko di kuya ampa susu ya saase no na ye wo mu no ye di kuya ya aduaba ba ne adua na ha enye ye on se akuadonko wo nyansa but nimdie no ena no woni entinka akuadonko te parliament ho bi ena ono so de ne nimdie ono so de ne nyansa e ka ho na kampanifo no mode ka ho a nka mba hunu se bode ene ne ema ne aduan ne yebetima krab yebetima ye ne yie aye kwan ne yie ama bode be doso wo mema me yetimi de bi kura ko mankofo ama yenya sika e de ahwe enso ne ye krab bode free obi krom e de bagana me ka asem we obi be ka se ebia na Ghana ye ni one language so at asentie de enipa onko school ko tena be dey na obi atena se yes ba wo MP so akọ school yes omo ye ebi kura professors ebi lecturers na ade ebi doctors ba okọ MP omo
offices a ye onkofo bi wo hono ma omo na MPs kra be kwakokan ade o parliament omo na chiro mo omo omo na ye bibia mo omo as secretary omo abantwe omo ka me kire wade o se wo bitimi ye sa ade na obi a wo ye lawyer now wo secretary ono to prepare wo speech ma ama aban sa bo ne ho ka de a ene obi a wan ko school wo ni ansan so e betimi akotena ho ama obi so translate na asem ama asem ne pese ko wi asem na asem betimi akọ China ni ba ha be kan yero le labo be ni translate what you say now what you na wo betena santimam mu na wo kan brofo gu yeso wa ko sirem na wo ka brofo wo ho busa wo se nipa dodo sen na wo ho o mo te brofo no French speaking countries no omeko so anyina jaye yes ye hu ye say advance che omo bo omo mpomo de ne che ye yes kire say omo kuro no ho to omo che ye omo Cote d'Ivoire ye ndum light basa sa ha dum so ye ku ye no omo kuro no anya so omo nko school pa omo kuro mu kasa no aye French no eno omo de ye school no eno no omo de ye school what you say eno no omo de kire mama sanfa de matum Ghana education service o man kan educational service o no unim say omo laki nyoma bi ame fanche omo free we dey free me dey chemo speaking wana educational minister okay me am kwan so edutwum me dey cheni free me dey cheni free obi for DTV me dey cheni me dey faade ye betimi apost ma me bi fra Ashanti region Asante Niba ye dey na Volta region yes enkura no mo so mo ntebulofo yes the all consultant anwona kasa no eti okwa o kira de na enkura ti si oto lack of knowledge etin ka Asante fo no ye posto mu gu Asante mem o di twi ni kira akura na from nkura brem na o pekina o kira na o pekina na o de blofo no o de blofo no so eso no so nti akura be ti ade na o kira ne yiye what you say ye posto bi su kwa nguna mem a e bia nka nguna mem ho no ya ono wa nguna mem ho anguna mem ho na no no o say kira de wa nguna mem ho teacher ni bia o tie obi for JTV bia be hu sade we are making woni me problem reverend woni me problem they don't respect the penny for they don't respect our language omumu ye kasa na say who say ye kasa no mam kasa mi kiro ye kasa no nyame su da di wom yes because me akrobeti maka say fuck you yes onim ade bia waka but what me can say sabi oni twase o kan mu odu yes what you say you are a fool or a simple so be kan but o ye kwase ya mu odu what you say enti sa no ma no nyina no say ye kofa obi kasa emu ya hamaye what you say emu ya hamaye obi ti me I fucking love you Kwame I fucking love you now me dey na mo ene ye to nyame nwum be ye tena TV so ye broken heart che na I fucking love you ene brofo a ye kan no because ye siatra o man bia school die no Organic osesa ne kasa bia obeko school no rebel nyankopon ya ade bia mpacho mba o nyankopon ya ade bia o ani panti ase yes aya na o ka kire ne mase odo omo cocaine asase no so no o ka chim se na o man ko sua obi a nyankopon o man ko practice ade bia o mu ye ade bia obi a ye wasase no bi o ka se na o man anye bi because the anyi o musu no o mu ko fa o nim se be se o mo yes e ba cho wati ase e be se o mo eti nyankopon ko ati mi ka se enwale amamamu ni yes ade nti na enwale amamamu ni pick in the culture what you say enti nyoma bebre o a eba ebe yi nyamisu aye nyansa ni firi yemu yes what you say nyamisu aye nyansa no ebe yi firi yemu yes enye se me ka se nimdi anye o nimdi ba nimdi a ne fapem aye nyansa no enfiri nyansa so yes ba nimdi a enfiri nyansa mu no enye on education evangelist dey my and na school down ya tire speak English akora ne ko school mu ho na ya restrict ne se ka onka brofo nko a ne krom kasa ndonka o kan etime twa ba ne abo nti ne akora ka twi ba ko a brofo 13 ya yera yechi ya yera yenchi ka se na mi salam ko school bi o ekropon sanse fe no Christotech na teacher ne bi o friend Mr. Keja na o chairman de o katwi ya no ati unti o kire strategy bi se o katwi ya say some people say that na je waka otwi ato aso ene o ka sa de ne kire me no ai wurade say some people say that person me kwodun so ba o some people say that yeah wow so
yɛde bi di agro no na yɛ ma wadwena ba ho so sɛ yes nyansa yɛ nyamesu nti yɛmfa nyamesu a yɛ nyansa nante na yɛde nyamesu nante a yɛbɛyɛ badwemba ama yɛso yɛadwene yɛ nua ho yɛnsisi yɛ nua yɛntete yɛ nua fa ahodie so yɛnya adeɛ de on sɛ yɛne ne yɛkum yɛ ho yes yɛne ne yɛkum yɛ ho ɛnam sɛ yɛni nyamesu bie mu nti no okodwoma ntosi aporo na ma na kɔtɔ de abɛyɛ aduane yɛni nyamesu nti ade a ɛnsɛ sɛ iSpy na nipa kɔpepa date no no mu atwero date fragu ho no mu de abadwa so na yɛtɔn onim sɛ ne nua na yɛkodie meka kyerɛ wo nyansa nyamesu fa wonim deɛ no ekosi nyame so because Solomon owo no ma nyina what you say Solomon ne papa gya na laptop o gya na car o gya na asase oja ne dan oja ne gold what you say ba na ne papa e ka kire ne say mi onyame bi a o nyansa me de me ho to no so e na oyi mi firi sire so e de mba na Solomon de ohun say nyame no obehu ni papa e na clear evidence e na o say e na me so mekọ akọpẹ say nyame ni bi e kwa be so na mekọ sacrifice o so ko ba afode oba afode wie ye no e na nyame no da ne ho adi kire no e na o say edie na menyema oda na wodi che no obusa na die na menyema no omu ka ne ope no o se me penyansa na me de me mai what you say said yo papa no ma me de ma me ka se mi cho opoku transport mo ne ma omu asikafo bebre wu o man yimu a nimdia omu nyansa omu de bo bra pes kan gu on ne ma ne kura nimdia omu jasa nyansa ntotwene ye etiska nyina akọ ase asikafo ne bebre ade Cutlass otia se no tua ni kura ofiri mu obia light bill ma no obia water bill ma no busa me se owu ye no se de mani timi ye bie ma ye nkore me se me kra ni age wa ma me kra ni age wa ma me kra ni age radio kra to fue wa ma me kra ni age pa because ene me sua de na me catch us obi for GHTV there so odo channel no to say yebre no ya print the final no kwawie no na metwi ni panyina adwene se Bible say nyansa mfiti ase ne nyame suro yes enti obi a osuro awurade bia no o nyansa enti mpese anipa ti ase se honkonkono o ye nyame suban enti no se honkonkono efutufo o ye kyerɛkyerɛfo obi a onim nyansa bia so na otufo e na o kyerɛkyerɛ obi a wamfa nyame esu ayi nyansa anya ade bia no osu nimde yes enti onim se ade na oye no e de o ha be ba pa so wonwene nipa ho na oye wow enti mom ye nhwɛ na ye susu insua nyansa mfiri awurade nkyɛn na ya kwan aye jojo ama ho ato wow he angle no de buy no was summarize the whole thing nyina man ye susu nyusu nimdie ye nkasa menko an makosua de ye saa ne ma ne ye ntwetwe mfirim na ye nyusu nyansa because Bible say nyansa mfiti ase eni nyamesuro nyansa mfiti ase eni nyamesuro se wonim nyansa na wonim die a o lake ba wo nyansa nimdie no baba abeka wo nyansa wo nimdie ba wo nimdie a wo betima short nyansa obi wo nimdie onim sa George yenom onum a wakoma ho be ye ubenya cancer eso no what dem no wo nom reverend aka sem bebre nti me stress mumma yensua nyansa because nyansa mfiti ase ene nyamesuro sie wo nyansa ye nko ma ye nua bi o yare a ohia moa se wose ye boa no ye nka nkire ne se kopesika bra ansa na ya hwewo ye mpanimfo ni bi di nyansa to amammuo hu nti o mbe ye free health care ebinum so bai ebetwem nti mumienyu sebi nyansa wo yade bi ye ho na de nyansa to yade ho a yade bi ebeye bia ebeye nkonimde evangelist last word out Ghana crowd national anthem na yes nzo ka say yanso ebeye bi atoaso nti obi oye bibi to aso bia yes ah o na ayo say ebi mu crowd de on say
ebimbe ebe ko machi a kumpreko ne anamanyoma be ba na your man ho dontia ana no yesa obi okura nyansa wade nyansa bia no owo nipa ho do because ye penifo nyom no to say ye ni ara ya sase ni ya bodende maye moja na no hwegu ye de to ho maye edrume ne wososo se ye be ye bia to aso nimdia nimdia nto aso on se nimdia nto aso na de sa kotro kane so ade ani pese kum nyane ye de eba nti o my God na kura no empefo no mo nwini kuro no Awurade fo mo so nwini ko mo kan sanse mo nyina kire o mo maye deterrent to aso a tra so a na de kuro no ne pese kum nya eba to wie ba bia me do se o mai se be ye so mai se nyeye o yes na o se oh wa we ya beto ase no medenchi asronko me wie no medenchi asronko be ma memba House of Faith abusuan nyina ene OB4 ahwefo ne atiefo nyina na mechia papa bi Reverend Kofi Owusu Elvis enra afutu se ma Awurade fa nso de mame papa bani age ho masom se oba na mistake to it na me da ya adwuma na nhira ane ni monyama ya Awurade dia me say free advert baako se ma de twim baako mama Ben Kofi so baako Evangelist Isaac me ne opanyini kese Ben Kofi a o twa roofing so uti obi for GATV ba bia wo bia no sanse channel na trusted channel nti eni pom ye no kwafo nso ne baso o wasi wo dan pese ye boso mawa o be dan ye a ebetumi ye boso ama o open installment so ebetumi am wo atwa wo diri ba bia be boso ama wi a o be twa de aka asoso e number ni o pass asiato o pe fiato o pe dan apartment ahan o abrochire o ma me wa ha ba bia otene ye tete ne ye ne kai o pese ye han dan ma na o de o friend number ya Evangelist Messiah Estate Agency betimi asa apɛ dan apartment asase efie e de amount and roofing so e betimi aboa amo aboa dan so my number is 0550 62 12 40 0550 62 12 40 and papa we nyina OB4 Adaroma nti ne de abrɛw ene papa we nyina OB4 GATV Adaroma ene de abrɛw de na eye ahoho ase Awurade afaye so ama we nyina aye nkonimdie ene mani age me kra so ene age because se wo sa enipa ne seso miensa kra wo man Ghana will be a better place to live. That's an obati enka bi the name still remain Obofor Bakope and me am cameraman probably energy chire a boy dwuma dan bibia ma bibia yen kunum de menia na me sha e wo dwuma ye prophet nyankaja so assist e wo backstage ema na me bia so tutu ye kama papa God bless you and that's an ambassador enka bye bye